Kurokire gutumuka gicanjama itũra-inĩ ria Kagarari thutha wa muingi matongoretio ni athuri a nyumba 10 kuhithukia rori igiri iria gukuite ng'ombe cia gukama 30 itekumenyekanite kuria cikumite na kuria igutwaragwo. Ni undu ucungiriirio ni wongerereku wa wici wa ng'ombe cia gukama mwena uyu, arimi makiuga ni manogete ni gutungio hathara urimi-ini wao. Uici wa ng'ombe ni ukunyihanyiha tondu noguo yani manyiti tacokirie ikinya riri ria utuku wa umuthi nguga ni undu mwega tondu riu andu mecemba everywhere ni kuraroreho kuria ng'ombe cirasafirishwo toguo twekinya mahinda-ini ma guku. Kwa ile harakati ya kusimamisha ng'ombe moja, mtu mmoja akaiona akashindwa hii watu wanafanya nini, akaitana tukapata ni ng'ombe zilikuwa kwa hizo marori, watu wakaitwa na tukakuja tukapata ni ng'ombe wanasafirisha kupeleka wakasema wao wamepatiwa kazi, tukazishika tukaleta hapa kwa police station ya Kaga, alafu mwenyewe ameweza kukuja na amekuja na dhibitisho kwamba ni ng'ombe zilikuwa zimetoka kwa famu yake huko upande ya Gasharage na zinapelekwa upande wa Uasin Gishu. Amenyosha hata barua kutoka kwa Uasin Gishu ya kusema kwamba upande wa Uasin Gishu wako tayari kupokea hizo ng'ombe. Zikiimbiwa hazionekani. Kwa hivyo wakati tunararanga nje ndio tuchunge mali yetu. Sasa wenye kuwashika walikuwa nje. Ndio wakatuita, tukakuja tukasaidiana, tukaenda mpaka kwa polisi na mwenyewe akakuja mpaka huko. Ni tacukia rigathiririo ni arimi makiria aria manekora maiyitwo ng'ombe ciao makienda wathani wa matura manyitanire na athuri a itura na a nyumba 10 kuhotomia wici wa ng'ombe. Tunakuwa na mikutano na wazee wa nyumba 10 na wazee wa mtaa ili kuhakikisha sisi wote tukue vigilant na tukue tuache kulala kwa ili tumalize wizi wa mifugo katika. Kuringana na kamanda wa borithi Rari Emiri Wanjiru Ngaruya, borithi mahiuhire guthuthuria kuria ng'ombe ici cikurutitwo na kuria igutwaragwo niguo kumenyekana kana ni ikurekereirio, guku mwene ng'ombe akimurikwo ni kuna watho wa gukua ng'ombe mathaa-ini ma utuku. Oko wina mathaa ma utuku kwenda guthie ukorigwe na matima kana ugitie escort uge uhewe escort ya borithi nigetha ukorwo atiriri andu othe maramenya ati ng'ombe cio ti cia kuiyo. No wako wina ng'ombe na wasafisha utuku na wi wika umenye guku ti safe, ndugitekerio ugikate guko andu maikare me vigilant tondu turambirwo nginya turihe andu utuku maturaririe ng'ombe ni uko nginya ikoma ndohota gukoma ugitie kagombe gaku rucire ni gwakora gathiete. Nitugite ngari yo yothe niturinyitaga ya ng'ombe na niturendaga kuona marua ma kuria ng'ombe iguritwo na kuria guthiaga na nu wendetie nigetha wici ucio wambe unyihanyihe. Thutha wa wira gwikirwo ng'ombe ici ni irekereirio, no muingi ugithingiriria watho uria mahitukitie kurumirirwo hatari kwenderera. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma itũra-inĩ ria Kagarari kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Wambui wa Icũgũ.